Ahoj, nismo se dugo čuli, prošlo je priko 2 mjeseca, pa eto, da se javi nije malo. Dakle, trenutno je listopad, završila je sezona i očekujte dosta više videa u budućnosti, obzirom da će ima dosta više vremena. Uglavnom, danas pričamo o Lignji, odnosno o liku koji je otkrija Lignju. Ne samo da je otkrija, ako me razumijete. Nebitno, idemo dalje u video. Uglavnom, tema ovog videa je jedna čudna objava iz 2002. koju je neki random brat reposta 2007. Ako se pitate kako se novo izvuka, pa Fkit je ime korisnika odgovornog za to da ovo sranje i dalje postoji nekim mračnim dubinama interneta. Lik ima neki gif nekog lika kako drka. Iskreno nemam pojma jel ovaj brat još uvijek živ uopće, pošto je zadnji put bio aktivan 4. lipnja 2012. Čovjek je samo ostavio komentar na ovaj post. Nisam mogao vjerovat kad sam pročitao i neka dva su sramna emojija iz 2007. A sad krećemo u temu videa, krećemo u lik. Kako da je nagovori na Lignju? Znam točno odakle da počne. Imam 28 godina i u sretnoj sam vezi već 1,5 godinu. Seksualni život nam je odličan. Samo što meni fali nešto. Ili bolje reći, imam veliku želju proba sa curom jednu stvar. Dakle, post iz 2002. Glavni lik ima 28 godina. Dakle, 2002 minus 28 je 1974. Plus 18 je 1992. Ok. Ovaj lik je vrlo vjerovatno bio u ratu i držao pušku na prvoj liniji bojišta. Sve više me brine kako on stvarno otkrija za Lignju. Elem, idemo dalje. Naime, ovako. U mlađim danima sam volio eksperimentirati drkajući. Pa sam tako jedanput probao penetrirati unutrašnjost Lignje. Gurao sam ga u unutrašnjost Lignje rukom stiskajući ulaz u Lignju kako bi održao stimulativni stisak. Udobno sam postao ovisan o tome. Naime ovako, penetrira stimulativni stisak. Ljudi koji su ovisni o drogama su izgleda mala maca za ovaj demonizovan bato. Uvijek sam volio drkat. I ja lave. A nisam pristaja ni uvezao. I ja lave. Koji put bi nakon što bi svršao u Lignju je opra, ispeka i izija. Koji put bi nakon što bi svršao? Ok, tu priskačem. Tako sam jedan put mojoj curi još na početku veze za večeru ispeka Lignje u kojoj sam svršio. Nisam ih opra. Totalno me napalo što ih je pojela i pala njihovu. Da, šef. Poslije te večeri završili smo u krevetu, iako ona je imala menstruaciju. Sve je išlo kako treba dok ona nije počela prigovarati da mi penis vonja na ribu. Naravno da sam ga oprao nakon igranja s Lignjom, a to je vonje ipak kosta. Zasmetalo me što mi je pregovorila za miris pa sam je odbrusio da to njena menstruacija vonja na ribu. Znam da je to bilo glupo, ali u tom trenutku mi se parilo kao prikladan način da se izvuče. Nismo se poseksali do kraja jer se ona naljutila. To je bilo davno. Od onda sam pazio da nema mirisa na Lignje kad se seksam. Brisao sam penis vlažnim higijenskim maramicama koje sam kupio u DM. Ok, dosad sam vas realno samo krčka na laganoj vatrici. Sad idemo dalje. Ono radi čega pišem sve ovo je moja želja da koristim Lignju i u seksu. Jako me napaljuje ta ideja da penetriram svoju curu s Lignjom navučenom na penis, kao što je inače navučen Goldun, i da ju tako jebem dok me krakuju Lignje, koji naravno ostanu izvan vagine, triskaju po testisima. Gle, jesam vam ja reka da sam vas krčka na laganoj vatri, ali dobro, polako, ima toga još. Još me više privlači ista ta koncepcija samo u analnom. Anali smo imali 10 puta i oboje guštamo u tome. E pa sad kad imate uvid u situaciju, kako da konačno iznesem problem? Ma brate, ja ovdje stvarno ne vidim problem, o čemu ti? Kako da predložim curi sve to? Inače imamo jako dobru komunikaciju. Sve jedno drugome govorimo i osim ovoga nema nikakvih tajni pred njom. Ma sitnice, brate, ne skiraj se, uvjeren sam ja da je razumna mlada djevojka. Razmišljao sam da stavim Lignju ispod kreveta pa usred seksa nataknem i tako uđem u curu. Ali mislim da bi je to bio šok. Ipak je treba pripremiti na vizitu jedne morske životinje njenim genitalijama. E pa sad slušam savjete kako da je objasnim, to jest predložim ovo. Konstantno razmišljam o tome i šta više sam mislim o tome, to mi je normalni seks sa curom sve nezanimljiviji. Pomozite. Frika, nema tebi pomoći. Pozdrav od onoga koji je često na peškariji. Zašto bi jedna osoba tila pisat SEX Walni? SEX a ti? Ne znam, baš se vidi da je neki starac ovo pisa. Dakle, da sumiramo video. Mislim da je ovaj tekst na forumu čist dokaz da među nama žive psihički nestabilne i bolesne osobe. Uglavnom, zašto sam baš koristio ove boje, pa mislim da je to u duhu ovog videa. Tako da, ljudi moji, nadam se da ste uživali u otvaranju očiju, jer stvarno, oni žive među nama. Ostavite like, subscribe, komentar, šerajte video, dođite nekad na live, tako da čujemo se.